East Tennis Championship की टाइटल लौख्रे हजु पाउ संदोन पिजरी हौकिबा मेगी तांग तरा दगी सथरखिबा मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल की मुद्रानिपान सुबा सही की मिफम ngasi जैन डांस एकेडमी दा लोशन में थोरमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गखांगम अमदी मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल की प्रेसिडेंट प्रोफेसर एलांगम दिनमनीना थोरंगी मरुब म्यूजिक ओइना सरू याकी थोरंग मरी लेना सही ओइना सकनारबी मियोय कुनगोमदोइदा उपाधि सेल की मना साहित्य की मना अमदी सना की मेडल सिंह पीदुना कैखुमनबा उतकी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना मणिपुर साहित्य परिषद ngasi फावबा लौरखिबा थौदांगबु सिंथाखि लमदमसिगी कला अमदी कल्चर बु साखोट हननबा असौबो थौदांग लौदुना लाक्ली हाइना फोंदोखि मपालम असम अमदी बेंगोल गुमगा येंगनरबा मतमदा खरा सोथना लेरबसु सिंथानंगाय ओइबा थबक थोरमदी पाइखतली हाइना फोंदोलदुना सरकार की माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग सु पांगनी हाइकि लेबिबा आइगा एबीसी मयामसी लेखिबा तेतै स्टेट्सना हेनबनती आइसी कोइसु तौजबनी निंगा कहनबा और नत्रगा निहन हनबा हाइता करिगिनो चीफ मिनिस्टर ना एकोइसु समाज की सोसाइटी स्टेट कोइसु अंगंबा कंट्रीब्यूशन बिजगी हाइना कोइसु लेजरी अखोइना सरकार के अगेंस्ट और स्टेट सिगी अगेंस्ट कोई तौजगी हाइबनती मणिपुर साहित्य परिषद ना तौरिबा contribution से सुमाइना कोई से तौजगी हाइना लेबनी हाइना वारोबा सु याय अदु मदु लाना आई तोंगाना खनबिदनबा हाइना मयाम पुनमुदा केनो तौजरी मणिपुर सरकार की हॉस्पिटल खरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल दा ओंथोकनी हाइबा फिरेबसी यानिंगदे हाइना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट किम गांगतीन हाइख्रे ngasi पार्टी असि ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा दुदा पार्टी असि लुसिंग बकयासु सरू याकी किम गांगतीन मखाताना फोंदोखिबदा हौजु पालिबा कांग्रेस सरकार असि सासो लेतबगा चप मानरे सिक्योरिटी की म्यूजिक कंट्रोल तोबा ngamdre क्राइम कयादा चेनबसिंग एक्शन अमता लौखटपा ngamdre पुलिस संगबदा पोट लेथोलेशन तोबगी मोंगदा ASI अमदा लुपा लाख तरागा मंगादगिन कुन फावबा लोबगी थबक चथरे हाइबगी मराल सिकी नोमदा सरकारना पुंकया मई पीबगे मीटर रीडिंग निंथिना तौदना फ्लैट रेट ओइना लौदुना लेरे नेशनल हाईवे ngak sen mangamdre kariguma maram amagi so blockade ama hekta torokpada सरकार असिना करिसु तौबा ngamdana लेरी कांग्रेस सरकार असिना असुगुम्बा कया असिगी मरकता पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कयादा डेवलपमेंट वर्क कया पाइकटली हाइदुना मियामदा लाना संदोक्तुना लेरे तृणमूल कांग्रेसना हिरामसिदा हक्सना लोबगा लोइना हॉस्पिटल खरा प्राइवेटाइजेशन तौनना होनरिबसि यानिंगदे हॉस्पिटल सिंगद लेरिबा इक्विपमेंट सिंग याना याद्रे हारिबसि यानिंगदे हाइकि सरकार की हॉस्पिटल सिंगसिना करि तौबनो मनुंगा मा असि इंस्ट्रूमेंट सिंग असि वर्क तौदरबदि फंक्शन तौदरबदि लेता लाइरबा सिंगसे मा खोइ हेन अवाबताई असिदा लापो मतमदा अदुना एखोइ तृणमूल कांग्रेस नदी एखोइ RTI दा थाबा याय और इवन पार्लियामेंट दसो एखोइ मसि पुखटलाकनी सरकार पाइरिबा MLA मिनिस्टर सिंह भारत के स्टेट खरदा ट्रेनिंग थादुना साको थौरांग करमना पाखत कदगे हाबिगी मतंगदा खंगननबा होनबा मथौ ताई हाइना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट TI सावनंगसि पार्टी असि ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफमदा फोंदोखरे पाउगी मिफम अदुदा पार्टी की मरुइबा मियोय कयासु सरू याकी प्रेसिडेंट चावबना फोंदोखिबदा लिसिंग अनि मरीदगी भारत कांग्रेस पार्टी ना लुसिंगबा UPA सरकार असिना पानो मतमदा तोंगान संजा थुमजा की थबक कया तौदुना लागली हंदक रेलवे मिनिस्टर ना संजा थुमजा तौबगी थबक वाथोक लेख्रे असुगुमा कया थोकनबा UPA सरकार असि मखाताना लेबगी अर्थ याउद्रे ngasi phawba प्राइम मिनिस्टर कयादा कांग्रेस की प्रेसिडेंट खुद थिंजिनखिदे मनमोहन प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतम असिदा कांग्रेस की प्रेसिडेंट खुद थिंजिनदुना लेरे असुगुम्बा कया असिना मखाताना मनमोहन प्राइम मिनिस्टर ओइबनेबगी हक लेते अतुबा मतमदा प्राइम मिनिस्टर फम थादोकदबनी हाइना दाबी तौखि कंट्रोल तो विसे पार्टी प्रेसिडेंट कंट्रोल तो खुदमदी मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर अनी अश्विनी कुमार का बच्चन का रिजाइन तो विसी सबको डायरेक्शन लगा तुम पीबा याबा रेड क्रॉस प्राइम मिनिस्टर अमुक सोनिया या हांचंग अमुक थोड़ा पीबा सुनताओ मरमदना कंट्रोल तो विसे पार्टी प्रेसिडेंट विसी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर है तो नहीं पार्टी
कंट्री से कंट्रोल तो हो जाते अंदर की मधु कंट्रोल तो है मरम मयाम सिंचिना मासे डिजाइन तो है अमरोमदा मणिपुरदा यूपीए सरकार का मानव मोंगदा सेंजा थुमजा कया तौरे सही तरह निथुएसगी मनुंगदा सरकार ना ओपन टेंडर तौदना सप्लाई ऑर्डर तौदना लेरे लेबा के अफब थबक तौ हाइदुना थागत मियुसिंग अरानब तौदुना लेरे जिरिबाम याउना मणिपुर की लम कया मितोप पिथोखरे हाबिगी मतंगदा पार्टी असिना आरटीआई थारगनी डेवलपमेंट वर्क पैकेट पा हाइत्रबा एमएलए मिनिस्टर सिंह भारत के स्टेट सिंह थादुना डेवलपमेंट करम पैकेट कदगे हाबिगी मतंगदा ट्रेनिंग पीबा मथौ तारे हाइकी डॉलरमनी सारगा ऑफिसमनी सारगा चौकड़े हाबे हाइकेनी सारगा बिल्डिंग अमनी सारगा चौकड़े हाबे चौकट पा हाबे कोर्सनी मियोई बुकी सरकार लेबा इसी मई लंबी अदगी प्रोजेक्ट लंबी सुखत कनो मतलब जदी करमना ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्रमाई तो सिस्टम के कोई करमाना इंगनी है नेशनल हाईवे सिंह सरकार निंगथिना यंगसिन बिदबगी मतंगदा मसगी मतंगदा सेंबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बॉडी ऑफ इंडिया ना भारत के प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर द वाकलगनी हाइनंगसी प्रेस क्लब ता पांगथोपा परमिशन उनबा अमदा यूनियन की म्यूसिंग फोंदोखरे यूनियन असगी चेयरमैन एल सतिन कुमार कन्वेनर के एसएस शांता अमदी हाईवे ट्रक ऑनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी एल रतन सुसरुयाकी यूनियन की कन्वेनर शांतना मेगी तांग तरा का तरुक्ता यूनियन असगी म्यूट कांगबु अमा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर दा नेशनल हाईवे सिंह यंगसिन बिननबा मेमोरेंडम पिशलगनी मेमोरेंडम पिशन बा अदुदा MP गुरुदास गुप्ता यावना लुसिंग कया सरुक यागनी हाकी सतिन कुमार सेंटर की लुसिंग उनबदा नेशनल हाईवे सिंह सेमजिन बिननबा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्सिंग थमिनना मोफम कया तक्सनगनी सेंटर ना यूनियन की वाकत थबकता ओंथोक पिरक्तरबदी अकन मुखोंजन कया संगसनगनी फोंथोकी अखन कया चेक पोस्ट कया से मसे तसेन हरगदी पुलिस चेक पोस्ट पुनमक से लूट तो हम चेक पोस्ट होय अदुना सुबा मियामदगी सेन नमनर खाइबा अदुगुंबा मफम चेक पोस्ट मयाम सिंग से मसिन मरम वरकांदा अनक हेरासमेंट कयामा ड्राइवर सिंग दा अदुगु लेर सत्लिबा प्रजा मियाम द पीरि खुदोंतिबा क्या सिंग से मसी अखोई अककनबा तंगाई फदन थमदबा यादबा चेक पोस्ट सर थमननबगी तो तो पियु हाइदन प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर की नाकोंदा अखोई अकन साफु म पिरुनबगी दमक अखोई दक्षिण बिसतकदोय सत्खिबा मेगी तांग मापनदा सेंगमाई मयादगी सखंगदबसिंगना फाखरबा मतुंगदा मेगी तांग तरादा सप्रमेना पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मोरबुंगदगी साइकुल लंबी ताबा थोंगमगी मखादा हालग होंदोकलंबा असमदगी ड्राइवर मोहम्मद कुमेत अली की मिहात की मतंगदा सरकारना अकनुमी यंग संगबा ड्राइवर सिंगना पामले माकी थवाई याउद्रबा हक्सांग असिरियमस्ता पोस्टमार्टम तौरबा मतुंगदा इमुंग मनुंगी मियुसिंगना माकी पोनफम लमदम असमदा पोखरे लेखिद्रबा मोहम्मद कुमेत अली असिभागसांग पोस्टमार्टम तौरिंगेदा माकी मनाउ नुपाना परमिशन दा फोंदोकिबदा माकी मयामबु मंगक लेलगा हातखिबगी मतंगदा मणिपुर सरकारना मिहात मियोय अदु पुथोकननबा अमदी मांगख्रिबा गाड़ी पुथोकपिननबा अपील तौखी मसगी मतंगदा साम सरकारदसु थबक लौखटनबा खंगलगनी हाकी लेखिद्रबा मोहम्मद कुमेत अलीगा चमिनबा हैंडीमैन जाकिर हुसैन हाकिबदा गुवाहाटीदगी इम्फाल तमना थोरकपदा संगनाय बाजार जोरमदाइदा लेबा MM होटल दा चाक चाननबा गाड़ी खामलगेदा जिप्सी अमदा लाकपा मियोय खरना महापु फाकिबनी मदुगी तुंगदा मेगी तांग तरादा सीना लेरंबा मियामना थेंगनखिबनी हाकी मणिपुर गवर्नमेंट हमको कुछ मदद नहीं कर सकेगा तो हम लोग असम से हम लोग जो कुछ भी करना है हम लोग को सच्चे करे कुछ इधर से नहीं देगा तो हम लोग उधर भी बातचीत किया है तो इधर से आज इधर के रिपोर्ट के लिए रोक रहे हैं उधर में नहीं करेगा तो हम लोग उधर करेंगे All Manipur Road Transport and Motor Workers Union की General Secretary Kulamanina हाकिबदा तोदोसी यामना किनिंगाइनी मणिपुर सरकारना मिहात असगी मतंगदा सबसाबा थबक लौखटहनिंगी सबसाबा थबक पाखत हौद्रबदी मणिपुर की ड्राइवर सिंगना मपालमदा सतपदा खुदोंग सादबा कया मायोकनगनी हाकी मसीदी गवर्नमेंट याम थुना अने गवर्नमेंट अपील तौनिंगे दुदी याम थुना लेगिद्र मागदी माय बैक्टीरिया लेगिद्रे हुजी गाड़ी सी इम्फाल सिटी दगिना किलोमीटर कुनमारी मा कुंत्रा त्रेबा कुंजी मन मांगबसी मसी गवर्नमेंट मसी याम थुना मसी अखोई गवर्नमेंट अमा ले हाइबदुगी तौनिंगी पोची पुथोनिंगी अदुगा हालिबा मिसे याम थुना कर्म मिसिनो कर्माय तोनो हाटपनो हाइबसिगी असि अंगांग सिना सुंगा साइ रिपोर्ट अदु माना हिंदी द कइदा खरा रिपोर्ट लौबिरे मदुगी मतुंगिना गवर्नमेंट सु याम थुना सिबा हालिबा मी क्राइम सिने तौरिबा मयाम से मसी सुमबदा अमु तौदनबा से मसी याम थुना पिकअप तौबा याम थुना बुक तौनबा याम मासी जेराक पिनबा होनबि फै हैना
Zen Hospital da leiba Nightingale Nursing Institute ki taraga mari suba capping ceremony thorom nga sing institute asina sinduna Imphalis ki DC complex da leiba panchayat bhavan da pangthokre thorom da Health Services ki hanagi director Dr. Wayaima amadi Chamber of Commerce and Research Hospital ki Nursing Superintendent R.K. Bhagavati Devina Thormapu na saruyaki thorom da Dr. Wayaima na Hongdokibada analayang tabakta nursing tawdang si yanglin sarugumani missing yam khalapagi matungina nursing tawdang su chawi haki only the surgical part that are present. Whenever some patients are dying, they help the patient, starting on this arrangement of the patient, and the presence of them is very important. As long as the number of doctors increases, the population increases, the need for the nurses will be much more. Under Coordination Committee of Colleges Students Union Manipurna Matam Kuinigi Mangdagi Manipur government talakpa demand kayang sipawa thabakta onthok pidabadagi Manipur ki toan ba college singda pangthokadaba Manipur University na loba semester exam boycott tawrgani haipasi madam saba oibana Dem College of Arts Students Union na sumapung phana sawgatkani hai Rimsta nung lokthokpagi operation pangthokpa si prithibhi yate lebak singda sizinaba anoba makhalgi technique singa duni haina mapalam gi doctor singna phongdokre ngarang digi hona rimsta patharakpa is zone state singi doctor singna saruk yaba national workshop losin gi thoromda Delhi dagi Dr. Pal amadi Agra dagi lakpa specialist Dr. Madhusudan Agarwal na wapam singa si phongdokhibani Rims ke urology department sinna pangthokpa workshop losin gi thoromda da director professor S Sakurzit amadi department singi Dr. Rajendra Su saruk yaki Thang thadana nung lokthokpa amadi prostate QSK operation kaya workshop da yakiba singda live utuna khanaki prostate amadi PCNL gi operation asi advanced technique ta pangthokpani haina workshop asigi matang da Dr. Rajendra na phongdoki ana koi ngasi case taruk lom tawre ana masi koi je koi gi director na khulai leibi ramina koi gi institute da odi regularly koi expert singna koi da know how kamai to gudge do ama banina koi gi team urology team of the urology department na koi soidan to wanga mane ba sathaji aduga koi gi praja manipuri praja singna masi kana basi ain lobiu haina mayam da hygienic aliga topamna nung de natna koi gi prostate ki surgery jo koi na tawri Amoromda director Sakurzit yauna wangang kibasingna yamna laiba amadi complicancy oiba case kaya bipolar operation tawduna pangthokli workshop asina Dr. Kaya da kana ba pibangamle mapalam gi maming leraba Dr. Humna resource person oiduna workshop asida saru yari Dr. Palna nasilosin mo nimitta pangthok pamaru ba case khargi matang da su wangang ki Haukiba tang marida Thawbal Haukada Impal West Police ki narcotic cell da constable oiba MD Basir Ahmad Kauba police personnel amana Child Welfare Committee ki chairperson Malali Shamna gari thorga lakpada nongmena kaptuna hanana bohondaram gi matang da police na phara ba phawbada thabak amata lokhatana leibabu kari maram gino han hangali lali patang taraga mari phawgi manungda miyam khangna mahak pucharak pidrabadi organization kaya ga loinena khongjang changsilgani haina toan balup kaya ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa permission ga unaba mata phongdokre permission ga Baduda All Manipur Nupi Marup National Federation of India Women Organization for Development Amadi Malagi Matanga Sem Kiba JSC Yauna Toan Civil Society Organization Singna Saruyaki Wangang Kiba Singna Fondona Kibada Miam Gitabak Toriba Miwi Amada Police Nomena Kaptuna Hana Mohona Rambasi Manipur Home Department Sing Mapung Pana Pelo de Haibani Police Na Toan ba crime sing that Jenada Balerectre Home Department Police personnel sing Tabak Lobo Matamda Tabak Panghona Naba Low in call jonare, Tong Asina, Apapa Pol Pangam Malalishamu Nomena Kaptuna, Hanam Honorambagi Matanga, Social Welfare Department, Tumina lesson by Yanning de Haki. Home Department, Tabak Panganam Niana, police constable Matana, Angat Panga, Janimsta Tonsilgi operation nama pangthok pamatungda lay kidraba karam bisorzat ki asibhak sang lawduna lady. Misiasi matang da sem ki bazayasi nang si Congo Bazar thingdana wakan bifam chatakre. Jayasi na sinduna Congo Bazar da bifam masu pangthoki. Bifam aduna mathau da puning sang da Dr. Dandi pigdabani
inquiry committee na aseng report puthokadabani asugumba thodok matungda mohana thoktana na maraleba doctor singh doctor robigi certificate kakadabani amadi suspend tawdabani maraleba doctor singh adugi license kaktriba fawba sibakshang lowroi haina JSC gi mi amara phongdorki yana baba fubi daga akoi masaje launa na bate akoi mayamna JSC akoi club nisaban kari kara akoi tanaraga launa na bagi akoi khana naina ba ama daga oi akoi blok khana raga simaina tawraga lawji khosi habadi akoi haidedi hainare Porompat police station gi manung chanba thambal khong sabal laikai ningthem saibi lampakta muslim nupi ani galonena nupa anina I10 ka number MN01X 3776 ta tong duna laklaga ngana nubdang pung tara makhairom tarakpa matamda lai khurum duna lairingeda thambal khong sabal laikai da leiba miyam na thoraktuna muslim nupi ani adu phauki makoina sizinaba I10 car aduna mai thakre muslim nupi ani miyam na pharba matungda porompat police ta pukre makoi ani hata dagini hari nupa ani adudi nanthok senkre thoke bathodo otigi matangda legai gi miyusina phongdoropada makoina lai khuruma matamda yen asemba ngaprum makak ngamusiba yen thongba lei amadi atei tongan polom sing sizna ki hari mana makata na phongdoropada matam khargi mamangda su thambal khong sabal lekai ningthem saibi lampak sida ngarangi matogum na miyo khrana aza puja tawduna lai khurum lambadagi itha thajadana lekai sigi miyo ani sikre ngarang su makoina lai khurum badu yenglubani haiba sabal lekai gi mamang muslim khundagi muslim amasu mayum hek yobaga khangawduna sire hari asuguma thodo kaya leikibadagi mapam masida aza puja tawbula ko miyo sing phana na senaduna lakpani masigulonena nganagi thodo asi thokibani hari hatta ba hauti ba mayam am kalame madugi numinini subada angang amju leigidre madudagi akoina mabu ma sumaina tawrpaji senarpaji ngasi ju amu hanigi posang duga chap kana na mu tawre adu ngasi ju huji yengamba pangalam ju huji sirena huji ta hairi adagi manila ka de ju moina khoram mamaga mi amju dum sire aduna koina senarpaji matam guirabani mi leigidabase mi ahum sure Manipur High Court ke Chief Justice Abhay Manohar Saprena garang Ukhrul District ki court nauna sanana ba mafam yangsinkre Ukhrul mini secretary leiriba district court ki phibam singsu yangsinki Chief Justice ki khongsat adu dama ki loine bi Lisa Sapresu saruyaki Ukhrul District Administration gi multipurpose hall dama puharau taramna oki thoramadu da Chief Justice na mipam khudimakta justice pibang amnana ba pandam da Ukhrul District ki court ki phibam yangsinba amadi mafam sigi miyam ga unaba lakpani haki Indian Delta Association Manipur State na sei kungamari mapung pharak pagalone na association asina sinduna ngasi koramban imakethelda lemna ya yengbagi kem ma pangthokre association asigi doctor kayana saru yaduna pangthokiba kem aduda miyoi kayana layang kibagalone na darkar oiba hidak langthak sing supiki association ki president Dr. Nabachandrana kem asi maruina koramban kethelda laktuna lalul itik tawriba imaiben singbu masama upana lahinana bagi pandam da pangthokpani haiki ima market ki ngasi murder de su tabanina masigi pandamda ima singsuda kona KMC tawra daga koi ima singsu kana ba phangadra na kona tawja Mahusagi oiba khal kaidana ba amadi akobigi phibam kanana bagi pandam dangasi MLA N Biren na luchingduna hangang Assembly Youth Congress Committee na uchara kaya thakre ngasi ayuk angan badigi hona sathaki ba uchara thabagi thoromadu da Youth Congress ki miyoi kyana saru yaki ngasi uchara thaki bapam singatudi hangang kendra ki manung chanalaiba awang posambam nilakuthi amadi kaikolni thoromaduga mari lenana MLA Birena sterasigi khaktanatana malemgi oina akobigi phibam honglaliba si kharada orebasu mateng pangnana ba pandamda block congress committee gi amadi state level youth congress committee gi miyu kyana chathaba khongthangni handak Churachandpur district ta len takhibagi matangda palladuna haribasi climate change lakpatagini global warming gi khudam amani maramasna forest department ta chaibigi mohta isai sagi thongni khanduna khongthang asi lokhatpham thoi haiki khogi Churachandpur ga tawrido len nongala pada len tar megai tawsi sigi laiba climatic change mayam se global warming hai tare masi challenge songna ba masi akhoi da forest department da sai leiba dagi horticulture da sai leibi jikana trabo ana khoi isa isa na khana khawrusi hedna khoi hang block congress committee youth congress committee ni punna decision lor kana tolpuni Red Shield division sinduna lema khongda leiba Red Shield gi auditorium da motivation and personality development gi matang da Army Wife Welfare Association sinduna program ama pangthokre Association ki president Binita Sahanina
मणिपुर की स्कूल कयादगी लाकपा महिरोई सिंगना डिफेंस फोर्स ता चंगनिंगबा महिरोई कयाना आर्मी दा यावगे खलबदी मदुदा चंगबा कानरब वाफम सिंखन की तोर मदुदा नन कमीशन ऑफिसर अमदी तोंगान तोंगान बा रैंक ता लेबा ऑफिसर कयासु सरुक याकी सैनिक स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल यावना तोंगान तोंगान स्कूल कयादगी लाकपा महिरोई चामे हेनमना सरुक याकी तोर मदुदा हुंबुद्रा गुमदो सुबा माउंटेन ब्रिगेड की ब्रिगेडियर पीसी नायरन हाकिबदा इसा इसादा यावरिबा हैसिंग बामदी गुनसिंग अदुगा चानबा खंदुना मदुगी लंबी अदुदा चलबदी हेना माय पाकपा पुंसी अमा ओइगनि हाकी महिरोसिंग हांगो वाहंग कयागी पाखुमदा बिनीता साहानीना थबक अमा तौबदा पुनिंग चंगना तौगदबनी हौना लोंचत खंगबा डिसिप्लिन लेबा मियोय ओइबा ngamnanam होनगदबनी बिपुम खुदिंग पु नुंसिबग लोइना नसाना नसाबु नसक खंगदबनी हाकी International Nurses Day थरम ngasi Trained Nurses Association of India Manipur branch na sinduna Uripo kumantiam lekai da leiba branch asig office ta pangthokre association asina pangthoki pathrom da health services ki joint director Kelo Kendro branch asig president L Ibohol joint director IS Manikanta Amadi Manipur Nursing Council ke joint director of nursing kam register Bungjanel Balte yauna tongan tongan mioi kana saruyaki Florence Nightingale ki mafam da leisu katunu kai khomna basu utki Bungjanel Baltena nurse ki sinfam da leiri basina awaba kaya mayuk nari nursing allowance uniform allowance na singba phangdana leiri joint director Dr S Manikantana nurse ki thabak asi yamna maroi miyobi ki seba da kathok liba nursing ikoina ikai khumna ba utkadabani haiki apani yamna pamjaba field development project of yes ma seduni Florence Nightingale dumna apani miyobi bumna trasu professions da koina apoi indani labnan bani na trata kai mathal tobi apoi je koi role model ni lobi aba miyobi trasu so pora pra haina yudan di apoi sul lai ibrahim khali International Nurses Day gamari lenana nurse ke sinfam da leiriba singna Florence Nightingale na miyam gi damakta so pisa khaidana tawkiba seba amade ma ke wakhalon adu nursing da leiba oirasanu haina National Florence Nightingale awardee Chhatrapati Devi na thadrok machero laman hari Milal sinduna sai khudingi pangthoktura lakpa tarelak suba mahiru singgi oiba maitei mayek sangdamnaba handaksu haukiba tang manga da tapaki mafam khudimakta mahiru lising manga romna saru yaduna pangthokiba changyangda makong mathang taraba singi pol lawthokre Juvenile Theatre Kongba Khetri Lekai na sinduna pangthokpa ahanba state level monologue competition lising ni tarahum dogi mana matum yanthokpa ge torom pangthokre Competitor kungini pana saru yawa competition asida charang parmiyai lekai degi thiam ronal babon kamputagi ireng bam loksing leibi madi malom tulihal degi sobam rosnina ahanba ani suba amasung ahum suba position matang sina taki Malayan Topaki Tormatuda Tongzu Kendra MLA TS Bisorjit Planning Department Director Dr. TS Munindro Madi Juvenile Theatre President Dr. K Basantana Tormapu Singh Wena Saruyaki Director Munindrona Hawalak Iba Mahiro Singh Matam Ligna Season Nabatam Gadabani Tungi Punchita Mai Park Papuraki Harabadi Taxi Kasili Namatam Mahandana Pamzabalambida Chananaba Honaba Sangi Pongdoki MLA Bisorjina Monologue Haiba Art Pomasin Hasingi Nungdaliba Gunsing Pongdokpayaba Apavalambi Amani Hariduna Wapam Kayasu Pongdoki Manipur Angalwadi Mahila Organization gi mihut chingna Chief Minister ga unabada Anganwadi helpers singi honorarium award pasing thuna pithok lagani mathang thadagi tha khuding pithok nabo honor gani haina thajaba pirakle hari organization asina junction gani haina lokolamba thabak khongjang matam kaktana yethok pagaloina Chief Minister bu thagapa phongdorokli amromda all Manipur BDF person singi honorarium kharadang oirabasu hengelak pagi damakta Chief Minister amadi Home Minister bu all Manipur BDF Welfare Association thagapa phongdorokli BDF ki khongjang da thabak tagi lokthokraba singbu mathauda hanjan hanbiu hari association asigi khongjang da mateng pangbirakhiba punamak pusu thagapa phongdorokli haina association gi advisor Santana phongdorokpa cherul amana hari hojik makatana thabaki paulo bishi Thabaki Paulo Virasi Assam Rifle ki technical threat ta tongan tongan ba fam chamri kuntraga mathoi gi darkhas kauri class 10 pass tawbaga loinana yamdrabada ITI pass tawgadabani hairi masagi chahi kulga humdoi gi makhada leiba miyoi singna megi tang taraga mari fawbugi manungda darkhas tharakpa yagani hairi Indian Air Force ta airman khara longnabagi yum pandriba Bharat ki nupa candidate singdagi darkhas kauri Mahigi thak 12 natraga masiga manaba thak loinana physics mathematics amadi English ta chada yankai phangba oigadabani candidate sing asi pokpagi matam tang ama thamapan English sing ama chamapal marfudaraga humdoi dagi tang kuntra
था 12 ꯏꯪ 1974 फाउगी मनुंग पोको ओइगदबनी फ्रॉम पिसिनबगी अरोइबा नुमित मेगी कुलगा हुमदोइनी अदुगा एग्जाम सेंटर ना गुवाहाटीनी BSNL गी ओइना टेलीकॉम सर्कल नॉर्थ ईस्ट टू अरुणाचल प्रदेश मणिपुर अमदी नागालैंड गी ओइना टेक्निकल असिस्टेंट कुनगनी पाल लौगदौरी महिगी थाक इंजीनियरिंग गी तोंगान तोंगानबा डिसिप्लिन टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर रेडियो इंस्ट्रूमेंट नत्रगा MSc इलेक्ट्रॉनिक्स सखंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी पास तौब ओइगदबनी मसागी चाही 19 कुनगा 3 फाउगी मनुंगदा लैबसिंगना दरखास्त थाबा यागनी फ्रॉम पिसिनबगी अरोइबा नुमित मेगी 19 लोइनाना एग्जामना जून 19 पांथोकनी हाइरी मथक्ता पनखिबा थबकी पाउसिंग असिगी हेना अकुपा मरोल बाबूपरादा लैबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी थबकी पाउ ngasigiदी matang solution jare नाउरिया पखंग लाकपा जिला परिषद अमसुंग उपाध्यक्ष इम्फाल वेस्ट थोक्सोम शरद चंद्रना सोलार लैंप अमसुंग LED टेबल लैंप सिंग लेकाई लेकाई मरोब मफम सिंग अमदी BPL गी मखादा लेबा म्यूसिंग यंथोखरे गसी क्वाकेटल द लेबा शरद चंद्र गी युमदा पांगतोकी बथरम मदुदा महान हाकिबदा सोलार लैंप सिंग असि ग्राम पंचायत होम गी मरुएबा मियाम पुनगदा मफम सिंग थानगदबनी LED लैंप सिंग असना ग्राम पंचायत होम गी प्रधान सिंगना सखंगलबा BPL गी मखादा लेबा मियोय हुंपुदा पिगनी अतोप LED लैंप हुंपुना हंदक हाइदोकदबा क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 के फो अंगांग सिंग द पिगनी बिरबा पोलम सिंग असि मफम साना सिजनबियु सकाना खुंगंग चौकट हंगे हारबदी ADC दा पिरिबा खुदोंसाबा सिंग अदु पंचायत सिंग द सुपिबियु अदु वरबदी चिंग अमसुंग तम अनिमक चप मनन चौकट हनगमगनी हाकी सिंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा पिरिबा खुदोंसाबा अदुगुमना तंपाक्ता लेरिबा जिला परिषद की कोई PRI मेंबर सिंग अमदी ग्राम पंचायत सु योंगलै मेलै नाइदना मागी ऑनरेम पिबदसु अदुगा मागी चुंबा डिवोल्यूशन पावर पिबदसु सांग नाइना फिनबगी अपामबदु मसिगी मियामदा मसिगी सरकारदा मसी अपामसिमतंग पैना पुनिंग लक्सिंग होइनबा हाइना मसी ओखनसिमतंग थमजनिंगी फयेंग सिंग खुनौदगी सखंगदबा सिंगना हातखरबा ममा मसाना हुंदोकलंबा अंगांग अहुमदा UCM नंगसी सानन बथकनबा पोलम सिंग स्कूल यूनिफॉर्म लाइरिक अमदी एक्सरसाइज बुक सिंग खुशन नखरे मखोय हुम हौजिक मंत्रीपुर खिदा लैबा नॉर्थ पॉइंट स्कूल दा क्लास 10 क्लास 7 अमदी 6 तमली मखोय हुम अहलवरबा मपुबो की मयुमदा यामना वाना लाइरिक तमदुलो लेरी UCM के प्रेसिडेंट वाइनब चंद्रना हाकिबदा थोकिबा तमथिरबा थौदोक अतुगी मतांगदा ngasi फावबदा मणिपुर सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट थबक अमता लोखतना लैबा सि लाइबक थिबनी फोंदोकी लोनना हाइब केस असिग मैलना हजि फावबदा चार्जशीट अमा फावबा फ्रेम तौदना मिहार असिगी लंगांगि पुथोफलमदबा हाइबसिमा यामना लाइबक थिबनी अमदि पुलिस डिपार्टमेंट की यामना असोनबा अमखंगनी हाइना UCM थमजनिंगी जमुना मयंग ममना बेंगोली अमदी मेते मयेक्ता पुन्ना इबा वारी मसागी लाइरिक सेना हौद्रबा मिकुप्ता अमदी खोमजनबा वारिंग लमदम सिगे लोन अमदी मयेक ngasi Manipur Press Club ta release tokre kalai pak loine salon apun marup nasindora pangthokiba larik phom gi thoramadu Professor Dr. S. Napachandra kalam gi President ICSM Binal gi lusing bayas tomba mangang Center for Theatre Research and Production gi Dr. S. Thanin Lemna atau bimitung sing oina saru yaki Education ki Joint Director L. Mahabirna Zamunana ngasi pholiba Bengali amadi mete mekta iba waring sing ngasi pabada wakalo sing oiba yaba kaya yawi sakana thu matamda loan gi directorate ama hanggadabana lamdam sigi loan amadi mayek saukhatpada chauna mateng oiragani haki All Manipur Handicap Person Welfare Association na Pipal Tangdaba Punsi amagi damakta haiba wakhalda changsilakpa thorang amagi makhada nongsup kamengda Vocational Training Camp Production Center da li amasungwana tongan polam sing sabagi matangda training ama pangthokre Disabled Person Tara Training Program aduda saru yaki Nipumatu suba All Manipur Sumanglila Festival gingasi Sibajatra Kam Drama Association Hanangui Thongi Nura Santhalembi Amadi Taruni Bala Sangit Natya Kala Association Hanangui Thong Nauria Pakang Lak Palikagi Laiji Lang Utkre Sanya Production present Tauba Manipuri piece of film Oina Putokadaba Sanagi Tangbalgi Mahurat Ngasi Noram Tong Kulem Nakata Pangtokre Toromatu da film forum gimoro be miwi kaya saru yaki loina nongna putokador be film masida saru yagadapati Gokul Bala Madi Lalita Vinu Singh artist Singh Suni Bordini Production Limited ki nongna putokador film asigi story amadi producer na Shesh Bordini ni direction na Biz Gupta Laisramni
Brilliant Film Production Yum Super Film Maitei Nongsagi Yapatoni Torongasi Top Awalagai Deleva Village Development Organization Office Tapang Tokre. Filmasi Director na Dia Madistrin Prerna Kumarjani, Filamasida Romes Amadi Balana Singman Muyakana Saruyaki. International Mothers Day Gamadi Lena Lobunda Nauna Hangdokpa Fashion Diet Restaurant Happy Mothers Day Trompang Tokre. Toromatuda Children Home Gangang Singna Saba Polam Kaya Lamdam Siginupi Lusing Singda Kudol Tamki. Toromatuda Nupi Katil Lusing B Elmiama Sanahan B Amadina Obina Sing Masak Naibi Lusing Kaya Saru Yabatanatra Manipur Mila Kalan Samiti Secretary Rasina Manipuri Ori Masida Mama Obising Todang Jawi have a wapam Pondoki. Bisozen misi matangda lali batang tramari phawgi manungda sakana matik chaba phirep ama khangan darbadi akan ma khongjung kaya changsil lagani haina misi si matangda sem kiba jesina thador pache rol man hari manalai ba doctor amadi staff sing matik chaba cherak piu haina jesigi cherol man khanga lagni ozma khata na sana bi pawlo bisi Sanabiki Pau Pizari. Anirak Suba Northeast Tennis Championship की मेन सिंगल्स के विनर नागालैंड की बिलासर खाती ने ओइक्रे मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेल के ऑफिसर क्लब ता सतरकीबा नॉर्थ ईस्ट टेनिस चैंपियनशिप असगी फाइनल मैच ता नागालैंड की बिलासर खाती ना मिजोरम की रंगमांग मावाबू 0.367564 द थोइदनो विनर ओइकिबनी इंडिया की टेनिस की रैंकिंग की अंडर 17 दा 1 to 20 position da leiba bilasir khatibu mizoram gi rangmang mawana hanba seta 36 ta litto duna sakki ani suba seta su rangmang mawana 0.52 da leiduna bilasir khatibu thoina bagi damakta match point humlak ki khutong saba phangki bilasir khati gi back hand amadi haising da front hand na tangkhalakuna 7-5 tamana ani suba set ka bagaloina deciding set su 6-4 da Rangmeng Mawabu Maiti Piduna men singles ki title se lobungam kibani tournament sigi losin me tournament ISPC Lakunga Amadi Manipur Tennis Association ki president T Pamaina veteran doubles men doubles ladies singles Amadi men's singles ki runners up Amadi winner Oriba Singh da cash prize sing cushion naki Amadi trophy sing su cushion naki 50,000 cash. First veteran hockey tournament ki winner NCC MM Sabal Lekaina winner oikre aduga Anilik Suba Kumuksam Buyayma Singh Memorial Veteran Men's Hockey Tournament ki winner na Cosmo Wangkain oikre Kumalapa Hockey Stadium da Manipur Veteran Hockey Association sinduna pangthokiba Women's Veteran Hockey Tournament ki final match ta NCC MM Sabal Lekaina PET bu goal ani amada maiti bu pikibani NCC MM ge goal ani adu G Manormana sanki aduga PET ge goal aduna inokchana sanki nupa ge veteran ge final match ta Cosmo Wangkaina YSCS school bu goal ani amada maiti bu pikre Cosmo Wangkai goal ani adu ke local amadi TS Kumar na sanki nupa ge player of the tournament G Manormana aduga final man match of the tournament nokchana takre nupa ge veteran ge Man of the tournament as Modumogol aduga player of the tournament Mahabir Natakre. Tournament si Losin Miki Toromda Hangan Kendra MLA and Biren Amadi FW retired director C Bilasini Debines Yaduna Manamatum Singh Yantuki. Manchester United under 15 da Manipur State team out Sinduna Saru Yakiba TS Birchandra Singh Football Academy Tabung Khona winner oikre Gawada Pangtokiba Premier Cup asigi final match ta Manipur BMC Tabung Khona Mumbai FC bu tie break da goal manga mari da maiti piduna champion oikibani mai park pasiga mari lena ngasi Manipur Press Club ta paugi mipama pangtokre maduda Birchandra Memorial Sporting Club ki President Kurai Lakpa Amadi Sanaru Singh Halaman Singh Saru Yaki Kurai Lakpa Makata na Fangto Kibada Malaysia da Chaliba Saya Sigi Jun Thada Pangto Katoriba ASEAN Cup ta India gi Mahut Sinduna TS Birchandra Singh Football Academy gi team na Saru Yargani ASEAN Cup asida Manipur gi team masina mai palak labadi United Kingdom da Pangto Katoriba World Cup ta Saru Yargani masida lamda masigi Sanabu Punungsiba Praja Singh na team masibu Sogat Piduna Mateng Pangbiu habu wapam kaya Pangduraki sida mai pak na bagi damakta isura thangni biu aduga angamba physically morally mateng pangbiu hajaningi
अदुगा अतै अतोपदगिसु साइड मयाम अमा हेल्प लवी अदुना इन अरोइबदा हाइजनिंगबदि हंदकी खोंगससिदा माइ पाकनबगिदमक्ता भारत रिप्रेजेंट तौना चटकदोरिबनि अहानबा खोंगसनिना अखोय मसदिदा माइ पाकनबा फिजिकली मेंटली सेन गोइबे वाइ गोइबे लाइनिंग गोइबे लाइसोंग गोइबे माइ पाकनबा होनबदा ngam mateeng pang asi noma yokiba ai nga sagi pau pizari ngasigi khwaidigi sakiba sang ase celsius degree 10.5 aduga khwaidigi ingkiba changna celsius degree 33.3 oiki nungsate yawba ising manilga chang ayukta sada mapan oiki aduga numing matungda sada marfuda 3 oiki nongjugi chang millimeter ani dasmik nipan oiki losilakpada maroiba pau amukane pizari Manipuri Sahitya Parishad Imphal gi Mudraga Nipan Suba Sai gi mifam ngasi lotion kre sangnai bi kaya da mana mathum pi duni kai khumna ba utkre Political party kaya na Congress na lusing ba sakar gi thong bu yaning da ba phongdorakli amadi Nagaland gi Bilasis Khatina men singles ki anirak suba North East Tennis Championship ki title lokre ISTB ki pawming tabiri ba sing amukana kurumjari